Ništa. Samo jedan minut, što se tiče ovoga ruski sistem i tako dalje, ja sam dugo o tome, međutim ja sam usto u MMA, zato je Stefan tu da jeste. Radim, kombinujem, igram se, što se tiče svega toga. Stefana sam odmah poslao, to je bio moj učenik kod Marka, tako da je duboko verujem da borenje mora da ima realnu, da je to kickbox, jiu-jitsa i tako dalje, znači mora da ima tu realnu dimenziju, znači nema veze. Tako da ruski sistem je neka vojna aplikacija koja nije dovoljna sama po sebi nekom borenju. Ona ima dobrih osobina, dobrih stvari, a sama po sebi nije neki završni sistem koji može da doprinese nekom borenju i tako dalje. To je malo fantazam, ali ima dosta toga dobrog, interesantno, ja putujem dosta po svetu, predajem, ali da znate, u osnovi svega ovoga je u saradnji sa MMA. I to dosta kod Marka i u Kanadu sam bio Antonija Karvalja i tako dalje. Dobro, ništa, rasporedite se po sali. Imam tačno pola sata za zagrevanje, 10 minuta gore, 10 minuta sa partnerom i 10 minuta u parteru. To će da bude priča, tako. Vreme, samo malo, neki sat. Ima neko sat s opericom. Mogla se rasporedite malo, mene ne treba. Idemo glava, osmice, molim vas, osmice. Znači pokušajte da pišete broj 8, tako je. Brzo ćemo proći. To je čisto zbog razvijanja tih motoričkih. Ajde pokušajte sad u kontrasmjeru. Sad krugovi, klasični. Jedna strana, druga strana. Tako je. Opustimo ruke i ramena. Tako je. Jedna smer. Drugi smer. Gledajte, tu isto pokušajte ruke kad stavimo kao da držite šaciger od 45 stepeni u odnosu na telo, da ne savijete lakat, time ćete izgledati čisto napred, čisto pokret pravi, bez kompenzacije. I onda se vidjeti da li imate tenziju u ramenima i tako. Pokušajte latovi stegnuti, da ne popusti. Tako izuvati plućna krila. Dobro. Gledajte se do kontra smjernica. Tako je. I još jedna, znači sad dižemo na 90 stepeni u odnosu na telo i rotiramo bez pomeranja tela. Rotiramo u ovom pravcu. Rotiramo. Tako. Što više možemo, unaprijed tu. Dobro. Idemo na grudi. Grudi idu u 4 pravca, znači ne pomeramo kukove, idemo napred svi, kada se prsiš. Usizaš unutra, gledajte sad desno i levo. Znači napred, unutra, desno, levo. Napred, unutra, desno, levo. Mobilnost torsa, idemo opet još jedno napred, unutra, desno, levo. Gledajte sad gledamo da spojimo taj pokret. I pravimo tu. Izumujemo grudni koš. Aha, sad je problem. Tako je. Bravo. Bravo. Prođemo sad 4 i kontra smjeru sad. Tako je. Dobro. Sad idemo gornji deo tela, torso, stomak, grudi, ramena. Kao talas da pravi. Stomak, grudi, ramena. Bez pomjeranja kukova. Stomak, grudi, ramena. I gledajte sada, bez pomjeranja kukova, iskombinujemo.
I slobodno, ramena, grudi, talas, mrdamo torso u svim mogućim pravcima i krećemo se. I već ruče osjećamo. Dobro je, idemo kukovi. Da, osmice, izvinjam se, osmice sa kukovima. Ovo se bavi plesom, ča, rumba, imaju pokret. I salsa, izvinjam se. Idemo u kontrasmeru. Mi ćemo staviti danas da radimo salsa. Marko nije to rekao. Dobro, odlično. I idemo samo još jedno, znači prolazimo brzo samo kroz tijelo, zbog vremena. Staćemo ovako i ispred sebe ćemo pisati osmicu. Znači 8 kolenom i opusti kukove. Tako. Bravo. Odemo druga noga, to isto. Odmah koordinacije za svega. Odlično. Bravo. Dobro je. To isto ćemo raditi sad sa strane. Osmicu sa strane. Ovo možete. Druga noga, sa strane, znači balans, 8. Tako koordiniramo i harmonizujemo odnos među zglobovima, zglobovim strukturama u telu. Tako da nije diskontinuitet, diskrepencija između zglobova, nego da postoji neka harmonični odnos. Zato se rade prve. I idemo posljednje, malo će biti težo možda. Znači, usmerimo pogled u jednu tačku i pozadi osmice. Probamo. I idemo druga noga, gledajte još jednom. Znači, izaberem tačku, to je zbog da bi držao balans. Ako oči šaraju, onda ćete izgubiti kontakt s telom. Tako. I pišemo osmicu pozadi. Dobro, sad ćemo napraviti jednu aplikaciju, kako se zove. Stavit ćete ruke na leđa, s partnerom krećemo da radimo. Znači, nije cilj da jedan drugog pobedite ili nešto, da se krećete. I gledajte da gurate rame, grudi, i okrećete se i gurate se što više. Jer ako bi recimo izgurate pravo, ako idem sila na sila koja je jači, izgurat će. Nego, znači mekano radite, ne bude se takmičiti. Nego mekano radite i koristite svoje telo, grudi, da imate kontrolu nad pozicijom. Idemo partneri. Evo, pomešajte se iz različitih klubova. Jeste. I nije, znači upijamo silu sad. Znači ne takmičiti. Ajmo, pomešaj se. Ok, stani pa ćemo još jednu turu, vidite u čemu je što. Što se u tome što mi dosta kompenzujemo sa rukama. Znači, recimo, ovo može da vam pomogne to više. Između ostalo, pored svih odbrana koje imamo zadnjih ruka, treba stegnuti nešto. Treba pomoći, vidite, gledajte moj kuk u domu. Pa gledajte rame i telo. Znači, ja mogu da se čupam dobrim delom, to nije dovoljno normalno kad neko jak, dobrim delom sa pokretom tela. Mi kompenzujemo dosta ruka, znači te su vežbe, ruke su tek na kraju. Da razvijemo sposobnost grudnog koša, to je uopšte torsa, da koristimo njegove dinamičke potencijale i da onda što manje kompenzujemo sa rukama. Znači povećamo mogućnost raspona reakcije u specifičnoj situaciji. Idemo još jednu turu. Dođi sa Stefanom, gledajte sad glava, lagano, znači jedna
ko radi MMA i tako dalje, jedna od ciljeva je da ne budete ovo da se glavom, tako dalje, nego da dođu u kontrolu sa glavom. I sad je guračno. To je jako teško, recimo meni u sportnim ponavljama. Znači, jedan od ciljeva je da ne bude glava ovdje, nego dođemo da imamo tu kontrolu. Vežba, kao kroz igru, gdje pokušavaju da dođu u dominantnu poziciju. U isto vrijeme i razgibava vrat. Ali radite sporije, da ne bi bilo... Da. Znači, kontakt je non stop i nije cilj da brzo, nego je cilj da se razvija ta fleksibilnost i osjećaj. Ovo je dominantna pozicija, to je ovaj predak. Da, dominantna pozicija dođe sa strane, recimo, ali nije to toliko cilj, mislim. Važno je jednostavno da se pokušava. Tako. Hvala, partnera. Bez nabavljanja. Dobro. I sad je jedno veliko zagrevanje od osnovu. Bez ruku se spuštate do zemlje dole, legnete na stomak, održavate kontakt, saradnja, lagano i polako se penjemo gore. Bez kontakt, bez ruku, da, konstantno, lagano i kontakt. Znači, sarađujete u isto vreme i još. Znači, tako 3 puta molim da spustite gore dole. I još jednom. Ajde, nađete partnera i pokušamo bez ruku. Šta mu radite? Ništa ne da. I ponavljački, suviše, nekako se čovjek buši i bori se s sobom. Čije obrasta igre, pogledajte kako se diže atmosfera. Već šala, već smo malo nasmeni i tako dalje, zašto postoji neka živost, neko rješavanje nekog problema, nije samo i tako. Gledajte sad ovo lagano. Daćemo na 2 verzije, znači jednu laganiju verziju, sad ćemo se spuštati polako dole. Znači, kako da se spustim talas, da ne bi pao na kolena, nego se spuštam lagano dole. To je prva pozicija. Druga je upijač, glava na stranu, sa rukama, varijantija i bez ruku varijanta. To su vežbe s lisicama vojne, ali nije bitno sad. Ali uglavnom, jedna vrsta upijača. Ja bi ovako po savjetu većinu ljudi radi sa strane. Znači idemo 1, 2, 3, 4 i talas gore. 1, 2, dole, gore. Ajmo je probati. 5-6 puta. Kukovi napred. I tegnite se malo. Odavde ćemo bez pomeranja ruku, gledajte, ovo je isto vežba da bi što više koristili torso. Torso nešto zaboravimo. Mi kažem, mnogo kompenzujemo rukama i nogama, to ostaje sve, ali gledamo što više da slobodimo torso. Da možemo da se krećemo. Bez ikakvog cimanja mnogo, pravimo. Znači, nema veze sa razgibanošću, ima veze sa opuštanošću. Ajmo, probamo. Evo, svi u desnu stranu. Svi u desnu stranu, prvo. Svi u vašu desnu, tako je, bravo. Evo, gledajte strunjače, recimo početak crvene. I vidite. Da se krećemo napred dok držimo noge. Zaboravite više, sad idemo unazad. Unazad. Probaj. Poradite Marka često rade skokove, a sad nećemo skokove. Nego ćemo gledati da koristimo što više da se krećemo bez skakanja. O zmija. Prekrštene ruke, prekrštene noge i koristimo kukove dosta. Ajmo. Igraš jedan put. Bravo. Gledaj sljedeću. Krećemo se na ramenima. Ajmo. Idemo u sljedeću. Idemo u kontrasmeru. Angažujem vas malo na drugačiji način. U stvari, učimo tijelo da misli, da stavimo u pozicije kretanja, izolujemo određene delove tijela i čitava ideja je vezana za to. Dobro. Ok. Idemo dalje. Gledaj sad. Sada ćemo raditi kobru, da se razgibamo, ali gledajte, iz te pozicije, iz kobre,
ćemo povući kukove gore i povući se bez skoka. Tako, vratimo se nazad. Znači maksimum, maksimum, maksimum i bez simanja, vidite. Koristimo biomehaniku, se povučamo. Ajde, još jednom. Gledajte, to stvari izgleda ovako. Kad propadamo isto u sklep, recimo padamo naglo napred. Kad padamo naglo napred. Znači ne padamo u sklep zgrčenih ruku, nego jednostavno propadamo dole, lagano. Kad iskombinujemo te vežbe, normalno ja žurim zbog vremena zbog svega, imamo to. Ok, probajte me 2-3 puta, da ne bi sad išli u liniju i tako dalje. Znači samo propadnemo, nije skok, samo vedemo. Odavno. Okrenemo se i ustanemo. Znači propadnemo, ruka napred, vidite ovo. Tu smo i ustanemo. Drugi dio se okrenemo i branimo se i ustajemo, klasično ustajemo. Još jednom, recimo gurno sam ga, okreću se prema meni i ustajem. Sporo još jednom, lako, 1, okret, 2, ustajem. Ajmo. Hvala. Rolovanje preko vrata, raznih kretanja imate vrati najlakše odavde. Sedimo, lako idemo unutra, neko može preko radi gimnastika naturala, ali to je druga vrsta, ono što radi preko veze, preko vrata. Puštamo se vidjeti, prosto. I rolamo preko vrata. Znači, to je jedno od kretanja, kretanje preko vrata. Ne odvijemo stopala. Da. Znači, izdahnemo jednom, laktovi unutra, sa strane, noga, ova pozicija, kolapsira. Ne zaboravite da dižem. Udahnem, izdahnem, udahnem. Ajmo, dobro. Gledajte sad ljudi, da ne bih komplikovao, ja ću vam samo pokazati par stvari još tu vezani za to. Mi ćemo samo individualne vežbe da radimo. Ima vežba recimo kad razgibavamo kukove, kretanje sa kukovima okolo, možemo u raznim pozicijama da se krećemo dole, gore, da ustavimo i tako dalje. Onda to može se kombinuje sa ovim i tako dalje. I to sve ima jedan čitav niz se krivi biomehaničke lance. Znači kombinujemo kukove i vrat. Kuk. Pa sad idemo ovu vežbu što smo radili. Pa kombinujemo vrat. Pa se kreće. Znači oslobađamo. Pa sad ovo dodaju još malo i oko kiča. Jer kad govorimo o rovanju, mi stvari govorimo oko glavnih zglobova. Rolanje oko vrata, oko vrata, jedna vrsta rovanja. Onda idemo druga vrsta rolanja oko ramena, klasično prevrtanje. Onda oko kukova. Vidite kako kukovi tu rade, razni pokreti. I tako dalje, i tako dalje. I onda tu ide oko grudi. I onda se to konektuje. Šta se tu u stvari događa? Kad se čovjek nađe u određenu situaciju, ima rješenje. Nisu samo naučene, nego jednostavno, pored naučenih rješenja, znači ovo je kao neka predvežba, plus tehnika, onda se otvaraju razne opcije izlaženja iz određene pozicije, tako dalje i tako dalje. Da, nije mjesto ovome sada, ali samo da vam ukažem gdje ovo vodi, otprilike kako bi to nastavili nekom progresijom da radi. Dobro, idemo bazičnije, idemo nešto se zove helikopter. Rolamo na jednu stranu, pripremamo nogu i rolamo se kao break. Nećemo uvijek i mjesta za to. A nemamo mjesta za uvežbu, ne. Ništa, idemo ovako. Da zagnemo malo kukove, skočit ćemo to. Sedite lagano malo. Kako ko neko ima problema sa ovim, pridržite se rukama, ništa agresivno, ništa na silu. Da se to osjeti. Dobro je. Gdje možemo svi lagano. Ajmo levo, desno. I poslušamo još jednu vežbu, onda ćemo prijeći na tehnički deo. Gledajte se odavde. Sednemo i izmaknemo nogu. Gledajte. Drugi deo vežbe je napravimo knee switch takozvani. I onda se vratimo u sljedeću poziciju.
da sada ovako to seckamo. Znači to je 1, sjednemo, promjena 2. Sjednemo, promjena 2. Da lagano zagrejemo. Vam pokažem zato što rijetko možda da ima nešto što na početku svakog treninga da radili kickbox, karate, judo, nije to radite pačin pod takozvani. I to je većini ljudi strašno teško. Znate si pačin pod šta je. Sad ću vam pokazati biomehanički kako se to radi i kako se u stvari koristite pravilno svoje tijelo da bi mogli to radite bez zagrevanja da možete raditi dugo. Samo je stvar pravilno korištenja svoga tijela. Zašto je to još dobro? U isto vrijeme to je samo kraća simulacija ulaska dole, kad uđeš u single leg, pokaži to samo dugačku, iskoraka. Znači to, ko se bavi MMA i jiu-jitsom, imaju tu vrstu iskoraka, kako se to zove? Penetration step. Penetration step na engleskom. To je isto kao kad se pravilno radi, jer zašto je to nastalo? Ovo je nastalo iz prakse, iz rvanja i tako dalje. Od tačke A do tačke B treba što kraće da stignemo i što efikasnije da stignemo. Znači moramo da otvorimo, da pozicioniramo svoje telo na ovakav i onakav način, to važi za sve. Znači možete grubo nešto da radite, da imate milion blokada, tenzije u telu i jednostavno samo na silu pokušavate nešto. Pravilan pokret je biomehanički korektan pokret, prosto. Gledajte sad. Sad kad radimo, kad se krećemo pačnim putom. Znači krenut ćemo iz ovoga, ovo Rusi zovu kozačka pozicija, nebitno, iz ove pozicije i sad idemo na promjenu. Gledajte sad, samo posmatramo. Koleno će da doći do ovog kolena, otvorit ću kuk. Otvorit ću kuk. I krećemo se. Hajde probaj. Dao sam prvu varijantu. Stani, idemo još jednom. Dobar, snimak je dobro. Gledajte još jednom. Znači tu sam. Gledajte. Idem napred, ovo je poslednja vežba. Znači idem napred, da bi oslobodio kuk. Ako ostanem ovdje, pokušavam da gurnem kuk napred, doći će do ovoga. Jedno, vi ste mladi i fit, tako da nije neki problem, ali kasnije, kad telo stari, moramo da ga koristimo kao i tebe. Dobro, znači tu je jedan i otvorimo. Napred, otvorimo. Napred, otvorimo. Dobro. Znači jednostavno samo dočarao sam. Trening mora bude konstruktivan, čak i zagrevanje mora bude konstruktivno. Nešto što se danas zaboravlja, retko se radi, da se sve više radi, to je u stvari pravilno korištenje tela. Mi obično usvajamo vežbe koje su naučili od nekog i to tako ide godinama, ne preispitujući šta se događa. I to je jedna strana, dobra strana, odlična strana, koju sam ja naučio i modifikovao od strane Rusa, pa sam još modifikovao vezano za neka moja iskustva. Priprema tela, to je pravilno korištenje tela, sposobnost korištenja svojih zglobova, prvo pojedinačno, oko vrata cijeloga tijela, znači cijelo tijelo oko jednog zgloba. To je bila definicija. I kasnije komunikacija između zglobova, to je sinkronizacija ili harmoničnost, odnosno u okviru samoga tela. Pa tek onda izlazimo napolje, kroz vežbe s partnerom i tako dalje. I onda normalno uz usvajanje tehnika, borilačkih tehnika, zavisno od športaškog sporta kojim se bavi. Pre nego što krenemo neko pitanje na brzinu, nema. Ostavit ćemo za kraj, ustupa Marko, krećemo sa Marko.